Ngifound out ukuthi uNhlanhla uze waba pregnant. Amithiswa ngumuzi. Each and every day uhlalelala nabantwana bami. Right now asimazi ukuthi ukuphi and ngibhizi ngifunana naye. Lento le ingihate kakhulu ngoba ukuthi wayelala nabantwana nama ngazi because labantwana laba sisters zakhe. Ngabantwana bakubo laba kalala nabo. Ho tlile o jwang wona o iqetella so o ithola go bala le abuti wa hao? Hayi vele yazenzakalela into le like zange siyiplan and futhi mina bengazi nokuthi usisi naye u same WhatsApp group nami. So nana kopa botsa something o re iketsahalletse jwang because of akere le bana ba motho ka mo le di brother le OC ho tla jwang re le iketsahalle ho tlile jwang o maikutlo sa qeteletsa jwalo ban le family. No, like I need to like who ubaba is not my biological father, so like asiko blood related. Mama wait. Ay man nana stop it. Oh Mothomolo stop it. Nana wa o tella mo o so le wena. Ay ungishayela kanjani mama okay mama wo. Uthi wenza kanjani? Mama wo uthomole wena. Hello, I am so super excited to be here, excited about the new episode we got to have today, and that's exactly about Josie Pasco Blue Stories. For those who don't know me, I am Lady Blue, and for those already know me, thanks for always tuning in, without forgetting to email us on Josie Pasco, today. So guys, today ke fihlile mona ke ngolozi ke makhumalo, ska ha ke dutse mona ke dutse le makhumalo le bana ba hae. So ke tlo fafela mama sebaka so re hlalosetsa rona hantle le Josie Pasco o re bitseditseng. Mothomolo le kae? Ke teng le kae? Le nna ke teng mama kopa fela o jwetsa di viewers tsa Josie Pasco ukuthi bona kahle usibiseleni la kwakho nokuthi igama lakho bani. Igama lami Ayanda wakaKhumalo. Nginibizele la ku Josie Pasco ngibize because of ngibhlungu. La ekhaya ngihlala nomntwana wendodami. Uhlala ebackroom. So into akayenzile ulele nabantwana bami. Ngifound out ukuthi uNhlanhla uze waba pregnant. Amithiswa ngumuzi. Even noSthembiso upregnant ulala naye. Each and every day uhlalelala nabantwana bami. Right now asimazi ukuthi ukuphi and ngibhizi ngifunana naye. Lento le ingihate kakhulu. Ingizwisa ubhlungu kakhulu ngoba ukuthi wayelala nabantwana nama ngazi. Kumanje nje ngiyamfuna. Ngimfuna azongichazela ukuthi wayelala nabantwana because labantwana laba sisters zakhe. Ngabantwana bakubo laba kalala nabo. So ngiyamfuna ngicela simtholeni ukuthi abe khona ngichazele. Ngiyacela please ngoba lento yenzekele ngamanyala ayenzeke kwami. Kumanje nje sihlukene nobababo because of bona. Bangenzela abanyala. Mothomolo ke utlwa situation e bima ha o le yona ene ke ntse bohloko. So ntse ke batlang o itseba ke step brother sa bona Muzi so tshongo tshojwalwa ke. Yes. So Muzi yena o itulela mo mojarateng. O dula mo jarateng ko backroom. Une backroom yakhe sami une room yakhe emuva uhlala khona. So uthatha labantwana bakushutha balalele ngapha eroomini emuva. Thina singayazi. So Mothomolo ntse ke batlang o itseba wena ska re ngolletse so ntate ko ka yena. Sihlukene mina naye angimazi ukuthi ukuphi. Ngesizathu salabantwana mangifound out ukuthi umuzi ulala nabantwana so sesaxabana ke wahamba and okubhlungu kakhulu ukuthi uNhlanhla uze wakhipha nesisu nginhlekisa mina ebantwini nakumndeni angisazwani kubo uNhlanhla nawo okay Mothomolo angisazwani nomndeni akekho umuntu engizana naye kwifamily ngale hlazo lele lazeki living nami ngizifila nginamahloni angikhona ukuhamba emgwaqweni ngento abayenzile labantwana. So Mothomolo se ke batlang o tseba pele ke botsa bana ba hao di questions kore wena o qetele so o tseba hore Muzi o robala le bana ba hao o tsibile jwang o tlile jwang ke bana ba o jweditseng hore o etsetse jwang. Ngithole ngithole efonini kaSthembile. Mangithi ngicheck efonini yakhe ngiyambona ama message wokuthi ungamtshela umama. It's whereby ngibathatha ngibahlalisa phansi ngibabuza ukuthi kanti kwenzakalani why ama message esithi baqala ke manje bangichazela. And ngabe sengizwa nokuthi uNhlanhla uze waba pregnant waze wasikhipha isisu. Okay Mothomolo pele ke botsa bana ba hao di questions se ke batlang go se tseba kore hantlantla ke wa tshore Muzi ke step brother sa bona. So ne ke kopa go no o ntumelle ke botsa bana ba di question because of wa tshore wena o thole o bone di messages ko phone ngake. Ke ntho okay. So how old are you? 21. Oh 21. Wena 18. So ere ke botse wena he o ska o le o swa ngwana heno na le 21 years. Ho tlile o jwang ngwana o iqetella so o ithola go bala le abuti wa hao. Hayi vele yazenzakalela into le like zange siyiplan and futhi mina bengazi nokuthi usisi naye u same WhatsApp group nami. Uthi nje uyaphapha.
So Nana kopa botsa something o re iketsahalletse jwang because of akere le bana ba motho ka mo le di brother le OC ho tla jwang re le iketsahalle ho tlile jwang o maikutlo sa qeteletsa jwalo ba le family. No, like I need to like who Ubaba is not my biological father, so like you are blood related. Mama wait. Ay man Nana stop it. Oh, Motomolo, stop it. Nana, wa tella mo so lwena man. Ay, ungishayela kanjani? Mama okay, mama wo. Uthi kwenza njani? Mama wo. Uthomlimaza. Kwabani? Wena ungishayela. Ngumzika bani lo? Mr. Jones. Motomolo. Ouch. Ukwabani la? Wait. Kwabani? Wait. Mama wait. Yami le ndoda leni isitshela ukuthi akusoy biological father. Inondlile nibadala nibangaka nikhuliswa yile ndoda. Get out of my house your shit. Ngambeleni la kwami. Motomolo please. Pack your bags and go right now. Kuba ngwana please. Kuyasiba bani ngwana nto. Jesus. Wena yeka lento lesinakho uyenza. Ukini ngani wena nto? Ukini ngani? Obe silile abuta okamba ketile nto usele. Utella mme wa unza ngolezi. Uyawuthabisa nto. Uyadelela wena. Uyacabanga ukuthi uyenzeni lokho. Uyazizwa mara ukuthi Shaya ke, yekela ukungishaya. ngithi uyazizwa. Motomolo kopa re dule fatshe please. Asikopa re dule fatshe please. Makangambele. Ngithi Nana. Mama wo. Wena stop it. Ke ntho tso di etsang wena e. Unana re ke mengotlile ngo tlo bapala mo bana re tlo fixa methe wena. Sumiyeke la ukushaya. So wa ga ba isana le mme wa wena. Ye? Akimla indaba wena Tlola khomba mme wa hao tlola usa wena ka dipengele. Wa ntsetsa soma. Akupha mamenasi wakho irespect. That's why nje uthina wenza la. Nginondlile nginikhulisile. Nginenzela yonke into. Ngiphumeleni ke mangasubhutweni. Ngabani la Motomolo mama. kusubhutweni. Hambani kwami. Nka se khone o sebetsa if le wena o sampe chance hore ke sebetse le wena. Wa bona ngwana wa tella is fine ke batla le ho botsa o tshwara ntantlo e sala eng. Because ba go le sonka se khone o thusa. Makangambele kwami. Ngicela angambele. Angithi ukhonile yena uzohlala kwami. Abuye futhi azodla ukudla kwami. Abuye futhi azolala nomntana wendodami. Ukuthi akuyona umntana kababakhe. Ayendawo akangendawo. At the end lo baba lo ubakhulisile. Ubakhulisile. Wena tlola uphapha man. Komiyeka ukushaya. Mama wait, re tlo motlola mama o shape tlola re phaphela. drama nje ubizana namacamera. Wena etsa so wena. Kutsho bambela umntana lo uyaphapha lo. Motomolo kopa re sebetse please. Okay. Nana wena re go botse. Wena o qetetse jwang ga qetela sa ithola go bala le wena because of bona mama sa kwatla. Namfa chelete. Nice Namfa chelete. Na o fa tšhelete. A ke re ne re ya sekolong so namfa chelete hore ke zame o ba ke tshwane le bana ba bang sekolong. Oh, yena na o fa tšhelete that's why wena o ithotse go bala le nna. Mara nna ne ke sa tsebe go tlo batla go robala le nna. Manje na uyabribewa ngemali nje encane yokhera. Niyahlanya niyangilinga nina. Nawe bakubribe ngemali. Ukuthusela ngani? Ukuthusela ngokulala kusho ukuthi vele into enijwayela ukulalwa. Nahlala nifuna ukulalwa ngaso sonke isikhathi. Niyalunywa nikwazi ukuzibamba. So wena nenza o bribe ka tšhelete. Namfa chelete Motomolo re kopa o bua le ngwana please. Ha re khone La madoda enanilalayo. Nibuya la nizogeza ngensipho yami. Nidla ukudla kwami. Nibuye ninuka la madoda wena. Why ningathi la madoda wena aniphi insipho? Why ningathani phi izinto zokudla? Nizodla ukudla kwami. Niyathutha la. Mama wait. Ke kopa bua le bana bao please. Ke tlo o thusa ke kopa bua le bana bao please. Nana mamela ke. Uthi wena beka kwenzani kahle beka kubribe ngemali. beka ngithusela ngitshela ukuthi if ngamtshela umama uzoshaya. Uzokushaya. So wena usabu brother yakho ekudlula uma wakho. Angithi bekethi singamtshela nama ngizangamtshela. Oh say Mama wait. Eish man mama. Ay no man. Eish. Wait. Tšhola ke tla ithusa jwang na case if o etsa so. Ha re dule fatshe go tlo go ngwane o reng lo hao mo. Please. Okay, Nana, because of aka utlwa hantle sa le lelwana le mama ntse etsa ntwa. Kopa ntse something ane. O go wena go etsetseng o iketele so o ithola o robala le abuto hao muzi. Ubuti angithi besiye esikoleni. Yes. Manje bekethi uzosinikeza imali yecare ukuthi sifane nabanye abantu ngizokwazi ukuthengela impahla because sometimes mama beke nokusithengela impahla asithatha lapha kumadono sasizama. Hey! Okay, mom.
Okay, mama. Angizwanga? Ha bue hampe uthi beka no le ba rekela mowa ke re Ke batla ba mo tlo rekela go ka account ya ka e ke le rekela kona ke ko Dunu Salon. Anina danki shame. wena tlolla o phapha wena di ribone wena ntse tso di etsang yes Muzi a re njwetsa gore o tlo rekela diaparo tse betere o tlo mfa le tšhelete ngata and then a qala ge a ntshwara ka mo jwetsa gore mama o tlo kwata and then a nwesa a mfa juice a ke tsebe na ithetseng and then ka tronke and then a robala le nna ihana go bala le wena se ka no tronkele o utlwile go na go bala le wena ke batla no tronkile ke batla o understand ke tsebe nna o feel juice and then wa etsala eng a re ke nwe ke tlo ba right and then le na ka enwa qeta go robala le nna manje wena my sister makunika lento usho ukuthi uyawe umthemba umuzi ukuthi unganwa lento akunika yona this other side uyakubribe ngemali usho ukuthi ungamthemba wena umuzi mina bengicama ukuthi unginikeza ijuice nje kuphela ngoba na uyanginikeza nemali okay ma so chonga amanye amazi o rapile musi o drakile isaqeda o draka go bala le wena o drakile motho mo le tshwantse go thola lento wena ona long wa ungangitshelanga why ubungangitsheli ubuthuleleni kanti ukurapile mama o uthuleleni uthozosha kanjani ubani umuzi uzozonishaya kanjani usho umuzi uthozoshaya wena so umuzi ulele nawe kayi one the time akudraka or kaningi kaningi ene wena o under age now is king motho mo le koparetse so then muzi tshwantse ya tholo yabo ke a le kopa muzi tshwantse ya thole re tlatla ka letsatsi le leng le rona ha se muzi a thotse re tla make show re le Jozi Bioscope ra mothola ne ke kopa fela bioscope ke a le kopa right now ke mo batla no ngicela ningibuyele naye nginibizela because of nginithemba ngicela ningitholele okay motho mo lo ska wa ga ska ke tsho re le Jozi Bioscope re tlo tsa mosebetsi wa rona re tlo make sure re muzi go thola yena so ntho ke kopa wena ska re tsamagele Jozi Bioscope so ka go already na le di number tsa rona ebile na le ntho tsa rona le na le snap sa muzi amshona so efoni bakhuluma nje efoni pele rona re tlo tsamaya sona ne no ke sa tseba pele ke kwala show ya ka maybe of cameras ha sentse re bua o kopa re sendele dinepe tsa muzi okay ke a o kopa re sendele dinepe tsa muzi because of re batla make sure rona re le Jozi Bioscope ha re make sure re tsa mosebetsi wa rona be re make sure re tla le motho sharp because of rona re tlo make sure mama ha ona motho re mo batlang re le Jozi Bioscope e be re hlole ya re sa motho ke a le tshepa so ntho ke tlo yetsang mama no ke tlo kwala show ntho ke kopang wena fela ke kopa o tlolle bana ba ba hao ane ke kopa o tlolle bana ba ba hao till muzi a se a fihla ke batla go no ba lwantsha ke batla no ba shapa however ke bone o na le attitude ene sentse na tella but taba ha ya aka itlolla fela lona into ezincane uzoniphumela la kwami njengamanje nizothi nibuya naye umuzi uzobe hambile unondinda kwami uhambe uyele emadodeni wakho ngoba angithembi ukuthi na tlolla uphapha mani wena wantu akabisana le mama so ende unomlomo ne yes sis mama uthomele mama unomlomo mama why mama wena man tlolla uphapha ne tlolla uphapha bothatha ba o kinge ubani re tletse wena mo le muso o tella mme wa o pela rona lona mele se tile nae o tshwantsa ye ko disciplinary school o stout a re gutla mo re tlo make sure mama a tlowe mo tshwantse boarding school bana ba stout wena o sele sa le re fihlile mo ntse o rabisana le mama ona na re di chomi tsa rona putu wa biological brother mara la afuna ukulala naye awuzizwa ukuthi uthini wena wondliwa okay good kopa le shebeng mama e re ke kwaleng show hey guys la bona re ska re fihlile mona ke mathata don't wanna lie mama wa tshore muzi go bala le bana ba hae patale ka re la thola la sheba ngwana o wa mama o mongo muzi mo re ipilo bana mo dragila etsang so guys ntho tlo etsang re le Jozi Bioscope sentsane re tlo batlisisa gore muzi o ile ko kae o etsetseng kae no bana muzi wa bona hala go baleile muzi ska ha se ba o re bosele bana ba mama a be a re ipa o monga mo traga so guys ntho tlo etsang re tla be re tla ha se re thozi muzi ke tla gutla le part 2 hona mona ha makhumalo re tlo gona go le bontsha muzi re mothozi ene re tlo make sure muzi ena hantlantle dibitsa hae o tlo tshwarela tsona ke le rata ka fela guys and I'll see you in the next episode no ntho re batlang fela go thola abuti muzi re bona go setlela seo se sileng seo sentseng se go bala le bana ba mama se be se baleya ho etsalang ke le rata yes baby so ntho tlo yetsa mama rona le no ga tsama le bokudi re tlo tla letsa sine le sharp re tla ne re communicate ka phone ha se re mothotse re tlo tla lena ke kopa o dula ntho le ko phone ya hao motho mo ke a leboa batho ba Jozi Bioscope